Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatore poci salamet mongku tanteretan tapangki pole sareng boten kaula Harwianto dalem setong tareka egi Kak Dinto ngopeni otabaipun merte basa Madura. Cecerbeun si bakal kaator neng saat samangkin Kak Dinto egi Kak Dinto ngingingi macema puisi Madura. Si Kak Dima puisi Madura Kak Dinto tamasuk salah setong dari sastra Madura sekantos saat samangken salaki kaupen nang Magersare ananging tak sakone jugan ring oreng kong langkung ngangodaten si ampun taoning malah korang parduli de puisi Madura Kak Dinto. Dining puisi Madura Kak Dinto panta dadi dua macem. Beda saya sampet puisi kona, beda juga saya sampet puisi anyar. Ananging si bekal kaator neng cecerbeun saat semangken egi Kak Dinto macema puisi kona. Puisi Madura kona Kak Dinto angkiten sekotu norok dek ger-oger otaba atoran se beda otabaipun se ampon etantuaki. Nah dining atoran-atoran si beda Kak Dinto akadi banyak pada otabaipun baris dalam sapata endegan Kak Dinto bait manabi neng bahasa Indonesia banyak guru bilangan otabaipun guru laguna. Puisi Madura macemipun sikaping setong egi Kak Dinto pantun arupa aki angkiten sastra se dalam sapata endegan kadadian dari 4 pada otabaipun 4 baris setong sareng 2 Kak Dinto sampet bibiten dining baris otabaipun pada 2 pada telok sareng 4 Kak Dinto sampet ese. Pantun kantos saat samangken selagi banyak gunakake dalam semo otabaipun tareka otabaipun lalampan akadi lalampan nal pager otaba bebekalan orang abu dabu tor semacamipun. Dining contohipun pantun Kak Dinto sikaping setong beda pantun beburugan ka pasar lebet benjer ka kota ka taman sare asakola pebejeng ajer oleh tak kasta budi are. Nah, Kak Dinto contohnya pantun beburugan. Kak Dinto juga beda contoh pantun agama. Pamolena ebeng tabeng ningku kerap are salasa. Lema bektona cek patobeng akhirat mata seksa. Seterusipun juga beda pantun sekasian. Otabaipun percintaan pantun cinta. Kataman melekain ser-ser benreng gila. Cek misman ka orang lain moncet neser tiga kabula. Nah seterusipun sikaping 4 contohna pantun palegiran otabaipun pantun loco Kak Dinto seagenduk kekejatan kulakku kaben-abenah cak na oba entar kageding gendeng ongku bak narobana bila agelak maratin datin. Nah Kak Dinto contohipun pantun. Macamipun puisi Madura kona sikaping 2 beda juga sampet paparegan. Nah, paparegan Kak Dinto arupa aki angkiten sastra sekadadian dari 2 pada otabaipun 2 baris. Pada setong Kak Dinto minangka bibitan dining pada 2 Kak Dinto arupa aki esai. Dining paparegan Kak Dinto juga kadang banyak gunakake dalam semo. Papangkian bada juga si aropa lagu mainan anak kanak Madura jaman dimin, jaman lambak Kak Dinto. Umpamaipun bada lagu mainan Kak Dinto. Kertanoker di Barat di Timur, sapa sesoker senyapa kaadek lanjang omor. Nah Kak Dinto kertanoker di Barat di Timur Kak Dinto tamasuk bibitan sapa sesoker senyapa kaadek
lanjeng omor. Nah Kak Dinto lakuin mainan anak Madura zaman dimin. Di manabi anak Madura zaman dimin Kak Dinto manabi soccer bila telu hari Kak Dinto ampon rebuan senyapa. Amarga pasti rasanya pakai ada Kak Dinto caipun bakal lanjeng omor. Nah Kak Dinto arep beburugan. Juga kadang beda paparegan kacepot gula merah salah lopot nyon sapora. Nah Kak Dinto kadang sebagian orang banyak sekorang ngagali otabaipun korang paham de bidana pantun sarang paparegan. Manabi pantun Kak Dinto kadadian dari 4 pada otabaipun Pak Baris tining paparegan Kak Dinto kadadian dari 2 pada otabaipun 2 baris. Saterusipun macemipun puisi Madura Kona sikaping telok inggih Kak Dinto syair. Ocak syair Kak Dinto ocak asalnya saistona dari bahasa Arab. Inggih Kak Dinto dari ocak suur se arteipun pangrasana abe otabaipun perasaan. Bangunan syair Kak Dinto akati pantun arteipun dalam sapat endegan otabaipun dalam sabait Kak Dinto kadadian dari 4 pada otabaipun 4 baris. Nanging se 4 pada otabaipun 4 baris Kak Dinto tamasuk ese sadaja ditadak bibitena akati pantun. Tining guru laguna otabaipun sajakna beda juga se AAA kebanyakan Kak Dinto beda juga se AABB otabaipun beda juga se ABAB. Di sabit lagi Kak Dinto sareng pantun nge esse. Kak Dinto beda contoh syair madda kanca satejena aceredu bengkona korangi amainna pekerepa ngacerena amaine kota parlo kacedak nambai ngelo bengu anti kasanonto ajerepa banyak bekto. Nah Kak Dinto contoh syair se ampun kaatur Kak Dinto namung 2 pada endegan otabaipun 2 bait. Kantos saat samangken alhamdulillah syair Kak Dinto juga banyak kaperte nang pondukan otabaipun pesantren-pesantren juga banyak ka pereng Kak Dinto ki kawirit saamponna adan Kak Dinto sebelumna qomat Kak Dinto kadang banyak masjid-masjid otabaipun musholla se rit-wiritan agunakake sholawat juga syair Kak Dinto. Seterusipun macemipun puisi Madura sikaping 4 Kak Dinto beda se sampet 2 otabaipun mantra. 2 otabaipun mantra Kak Dinto aropaake puisi se maos otabaipun se baca nalika beda kaperluan se ampun tantuake. Dadi 2 otabaipun mantra Kak Dinto sareng ring oreng banyak parcajai otabaipun parcaja jak 2 Kak Dinto keduan kakuatan gaib otabaipun kakuatan sesamar kaangkui aparnyoonan kaangkui anyoon dak Gusti Allah se Maha Kuasa. Di kalaben aparnyoonan akun aki 2 Kak Dinto ring oreng ampon parcaja jak 2 Kak Dinto bakal kabru otabaipun kabuli sareng Allah. Hajat di Kak Dinto nanging jak pasala maksud beni parcaja kedua Kak Dinto parcaja ka Gusti Allah nanging lebet lantaran 2 Kak Dinto ponapa esok on se nyona kita Gusti Allah Kak Dinto bakal parkahajat. Tining contohipun 2 Kak Dinto tak bakal kaatur papangkin saat samangkin amarga saestoipun 2 Kak Dinto perkara se abek rahasia otabaipun rahasia
Jadi tak sadaja orang kak dinto oneng otabaipun ngageli. Juga dua kak dinto tak panggempang seber dek banyak orang. Apa napa mak tak seber dek banyak orang? Kak dinto takok salah akun aki otabaipun pasalah angkuyen. Sekak dinto sakader sapar ngedep jajerbeen si aropa aki macema puisi Madura Kona malar moga megunani tor bisa abento de tantaretan kong langkung red moret sesalagi asakola SMA, SMK, MA tor samacemipun kurang lebihna nyon sapora landek pote cak lonjaan tadak boleh sapanikaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.